بله تم سر مجاره کردن مسئله سودانیه من دو جواره گوتبو ام لگل کردین لسودانی دمینن ام روشوان حتی داویه بشوپینن روشا کردین روش اوای کرسانه کل سودانی نه هر کدچه خراب ترتبه ولاتیه کیش کوبانه جسر سینور سودان و مصر دیمنین روشا خراب یا مالباتین کرد جروداوی راشاندنه او مالبات لنیزی سینور مصرینه دناوا صحرا دا دجین ولاتیه کی دن دیمنین تالان کرن و شوتاندن کارگاه خواه یا بورین پلاستیکی جروداوی راشاندن و دبیجه نه تنه کارگاهاوی اتومبیلین ویجی هاتنه دزین هاتنه شوتاندن کارگاه و ملکین گلک کسو کارین وی و مالبات و ناسین ویجی لخرطوم راستی تالانی و شوتاندنی هاتنه هێژمارێکە وڵاتیان ڕۆژاوای کوردستانێنە لە نێزیکی سنوورê Misrê di nav biyabanê de dijîn. Ji ber şer ji xertûma paytexta Sudanê reviyane. Ev jî dîmenên kargeheke boriyên plastîkî ya welatiyekî Rojavayê Kurdistanê ye li navçeya Behrî ya Xertûmê. Kargeh tê talankirin û şewtandin. Xwediyê kargehê jî li bajarê Omdermaniyê Xertûmê di mala xwe de ye ji ber rewşa ewlekariya xirab û zêdebûna dizî û talanê nikare ji mala xwe derkeve. Şahîn Temo xwediyê wê kargehê ye ji Rodawê re dibêje ne tenê kargeh û otomobîlên wî hatine dizîn û talankirin yên hemû kesûkarên wî jî hatine talankirin. Ne ez tenê perîşan bûme, millet giştî perîşan bî, ne malê me tenê çûye, malê giyan çû. Malê giyan çû, êzarê xaltiyê me çû, êzarê apî me çû, ê pismamê me çû, ê meriyê me çû, ê min erebê min ji dest bigirtin, fafîr qebirine, غرازه برم برنه تشتکی کسی که نشته نه متنه ابناوی کرمانجا گیر بیجمه ای کرمانجا گیر برن ربنا يصلح حال البلد. Şahîn Temo ku ev 17 salin li Sudanê dijî dibêje her du aliyên şer ji bo xelkê Sûriyê baş in lê rewşa wan ji ber zêdebûna dizî û talanê xirab bûye. her tarafê hev dixin jî şer di mabêna her duyan dadbê her dî jî merêrindin em darin li nuqteyê wan rastên em sekînin ji me pirs dikin em dê em Sûrelî ne tamam nüfusê me Sûrelî ne nüfusê me pirs dikin bi me re dibê herin êzke me nabin tamam me ji dizantine hikûmet bev ketî tamam me ji dizantine dizan em talan kirin neyê me tenê talan kirin ê alemê gî talan kirin Sudan hem diza talan kirin. Milleti Sudan diza talan kirin. Deh rojên şer û pevçûnên dijwar di navbera artêşa Sudanê bi serokatiya Abdulfetah Burhan û hêzên piştevaniya Bilez bi serokatiya Mihemed Deglo berdewam in. Heta niha 427 kes hatine kuştin, 3700 kesên din jî birîndar bûne.